eka madamu lamanene ndza mperisa hinkwerhu a langiseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha loko hi langutisa loko pela dyambu ku ta ku ri na moya lowu nga ta wu karhi wu hunga kwala ka 25 wa tikhilomitara hi awara kambe loko hi langutisa xikarhi ka tiko ku yisa le vuxeni ku ri na mpfula leyi nga ta yi kiri angarhela loko hi langutisa ngopfungopfu laha vuxeni bya tiko yi ri na mpimo wa 60% hi kombela vanhu mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku mpfula yi karhi ya mahlweni yi ri na mpimo wa 30% kambe loko hi langutisa le hlangutini ri na mpimo wa 60% hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto kambe hi karhi xaxamela swinene na le dzongeni le a ri hlangutini kambe loko langutisa ri hlangutile lero pela dyambu ku ri na nkungwana mixo hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa swilemukiso swa madyambu lama ku ta ku ri na mpfula ya tilo ri karhi ri dzinda swinene henhleni ka swifundzeni leswi hinkwaswo hi kombela vanhu mi ti hlayise endhawini teto xikan'we na loko hi langutisa siku ra mundzuku mpfula ya tilo ri karhi ri dzinda swinene loko hi langutisa swifundzeni leswiya swa le vuxeni xikan'we na rintshwa leri nga ta ri kona exifundzeni lexiyani xa Northern Cape hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya xifundza hi sungula xifundza ya Gauteng ku ta ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzeni xa hinkwaswo kambe karhi kufumela Vereeniging 29 wa degree Pitori na yona yi ri ka 32 wa degree loko hi fika kona Limpopo hi tsundzuka leswaku ku ta ku karhi ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzeni xa Giyani ka Mninginisi yi ri ka 30 wa degree Thondo 33 Polokwane 26 loko hi fika Lephalale na yona yi ri ka 33 wa degree loko hi fika kona a Mpumalanga ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzeni xa hinkwaswo kambe karhi ku yisa Skukuza yi ri ka 37 wa degree Mbombela 31 Carolina yi horile ka 24 Sekunda na yona yi ri ka 26 wa degree kambe loko hi fika KwaZulu-Natal ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzeni xa karhi ku yisa Richards Bay yi ri ka 32 wa degree Durban ka kufumela 29 wa degree Ladysmith na yona yi ri ka 30 wa degree loko hi fika Eastern Cape ku ta ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzeni xa kambe karhi kufumela Malitswa yi ri ka 27 wa degree le hlangutini East London yona yi ri ka 24 wa degree loko hi fika Western Cape ku ri na Mapapa ehenhleni ka xifundzeni xa kambe karhi kufumela Clan William yi ri ka 25 wa degree Cape Town le hlangutini 22 wa degree Mossel Bay na yona yi ri ka 20 wa degree loko hi fika Northern Cape ku ta ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundzeni xa kambe ku horile Sutherland 21 wa degree Uppington yi ri ka 33 wa degree loko hi fika Free State ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzeni xa kambe karhi kufumela Bloemfontein 30 Sasolburg na yona 29 wa degree loko hi fika North West hi tsundzuka swa ku ta ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzeni xa Rustenburg yi ri ka 32 wa degree Mahikeng yi ri ka 33 na yona Vryburg yi ri ka 32 wa degree ka vulawuri ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.